gwikira Kenya. Wanasiasa wetu wanapoenda kuongea katika mikutano yao ya hadhara, ni vizuri wawe wanazungumza mambo zile tunaita na Kiingereza issue based. Wao wanatuonyesha ni nini ambayo wanataka kufanya, badala ya kuongea maneno ya matusi, maneno ya kuharibiana jina na maneno ambayo hayataweza kusaidia mtu yoyote. Mutungatiri uyu athiete na mbere kuga ati gukorwo na ngurani cia mirugamo ya utetiti kuga andu mabatie kunyururania na he bata mundu atie murugamo wa mundu uria ungi. Na tungependa kushauri wanasiasa wale wote wanaotafuta viti wawe watu ambao wanaweza kuvumiliana, kwa sababu sio lazima uwe unapendezwa na sera za yule mwingine, lakini kila mmoja ako na haki ya kuongea. Na kuonao na thutha wa githurano muturire no ugathie na mbere, atongoria aya ni maririkanitio ithenya riao ria gukorwo mari kionereria kiega kuri andu aria anini ni undu wa kugitira rucio rwa bururi. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Mwaho wa atongoria agwataniro ya Azimio la Umoja uria utongoragio ni governor kana uria uratongoragio ni governor wa county ya Mombasa Hassan Joho omothe ndio uratafania mishemanio ya muingi maturaine ma Sori, Migori, Uriri, Rongo gatagati kamage. Atongoria aya ni marathie na mbere na kampeni cia kuhoera mutongoria wa agwataniro eno Raila Odinga uria uri bururi-ini waja uria uri bururi waja ndirerwo tha ici ni marathie na mbere na kampeni ciao ni wega tukorwo tugikiria. Wewe kama ni dereva ulipewa license ikijulikana una akili timamu, move your car, bado weka gari mbele ya dayas na unangoja tukuambie. Usikufanishe kazi ya mwalimu wa nursery. Kama kuna nafasi kurudi reverse. Wewe dereva, rudi reverse, weka gari huko, kiwanja ni kubwa. Sarakasi gani? Toa gari bwana, usitufanyishe pia hapa. Na hapa hii jukwaa nataka hii kamera moja peke yake. Oshoni mshamanio wa kioteti wa gwataniro ya Azimio la Umoja kuria gwetwo Migori na mundu gwetwo gathoni waje hene ukorwa giturehera ripoti yo ya kuria megukorwo magithie na njira nyandandu kuthini wa mohoro maitu ma Inooro hwaine na Inooro thaa ithatu. Andu ana aria metainwo ni makuite na ungi umwe agatigwo na nguraro njuru kurumirira mutino mwena wa maili 9 barabara-ini ya Kajiado guthie na Manga. Mutino uyu uria wonekire utuko wa gukia uma katikati ka ngari ya mundu kiumbe muthemba wa V8 na lori muthemba wa turera. Agikira uhoro uyu mukonde ni munini wa komanda wa borithi wa Kajiado Joseph Mutira uria augite ati aya makuire mari no kuru wa gatagati ka miaka 20 nena na 27 matereba makiorio magi no menyereri barabara-ini gugituika ati ngari no ironeka ni iratwarithitio na ihenya ikiru muno. Sisi tuko kwa community ndirerwo tugithie na mbere tuthie Narok kuria aikari magana matatu a Narok ne mamukirite utungata wa urigiti wa mirimo itiganite ya maitho hatari marihi. Mutaratara uria urutithitio wira ni Lions Club kuma thika moroto wa kugacirithia ugima mwega wa maitho na kuheana githomo kia umenyereri wa nimepimwa na ambio sasa kuna wakati watafika